Epa lagunok ongi etorri Lastotxapelen kanalera, ongi etorri Final Fantasy isa bi honetara aurreko atalean egon ginen Beseit Irla apur bat bizitatzen, berriz ikusi genituen Waka eta Lulu esan digu Wakaren bila joan algaitezen, Kobazulo batera joan delako. Eta horretarako lau zifra topatu beharko ditugulako. Vale. Takers keepers. Dance, flames. Vale. Juneren jantzi berrea polita dela aitortu gara daukagu. A ver. Hiru. Hortik ezin bara joan, hemendik. Any trouble? We're fine. How about you guys? My heart is aching. Huh? Nothing. Zero antxeko bat edo D bat edo horrelako zehoz. Dance, flames. Where there's smoke. It's all in the wrist. Vale. Ja. Harritu ezagun aurrera. A ver. Hemendik zer tapatzen dugun. Vale, badirudi. Hemendik ez dago lezer. Hemendik esan beharko da. Yuna here. Huh. That
was weird. Bai, nahiko It's raro. nothing. A ver, hemendik. Vale. Hemendik ez da, ez dakit Junak igeri egin dezakeen nola ez. Jarraitu dezagu. Where there's smoke. The flame consumes all. Vale.
Badakigu hiru bat dagoela. Hori da... irtetzeko zera hori. Falta zaizkigu hiru zenbaki. Hone igotzeko zeo zer egon behar da. Eso gaiti. Zero bat... hiru. Okay, next please. Vale, hala ere. Ja. A ver.
Itxasora joan bar garela uste dut nahiko argi dagoela. Zenbaki bat hirua dela ere bai. The flame consumes all. Don't hold out on me. I'm ready for more. Vale, orduan dugun izan. A ver. Where there's smoke. Hiru. Vale. Zero izan daitek. 3-0. Takers keepers. The flame consumes all. Nature's wrath, strike my foe. Vale, jarraitu ezagun. A ver.
Baina zerrengatik Jun ezin du uretara sartu. A ver. Andrea San de Juan. Ez dakit. A la vuelta. A ver. Piece of cake. That wasn't much fun. Hemen zehaz egon behar du seguro. Takers keepers. Hori da.
lado. Oraindik badakigu 3 eta 4 daudela. Vale. You got it? I'll steal it. Vale. Hace man. Bat. Fusioa. Hiru, lau, bat, bi.
Ondartzen hon behar da. Beste bat. Orain topatu ez duguna. Vale. Hacen atzera. Goazen sendatzera. Beste elemen G daukagu. Horko ez dugu topatu. A ver. Un Piro Plus. Gordeko dugu hori ikasi dugulako. Garrantzitsua delako eta horrela sendatzen gara. Takers keepers. Osea, farmeatzen hori gara baina nahi gabe. Edo esperientzia lortzen baina nahi gabe. Gauza demen zaitik ezin dugu. Lau. Ja, laugarrena. Falta zaigu bat. Ez dakiguna zein den.
Azken esposio sornituko gara. Hiru, bat, lau, zazpi, hiru, zortzi, hamalau, bederatzi, hamalau, bat, lau, hiru, bi, bat, lau, hiru, bat, lau, hiru, lau, bat, lau, hiru, zero, bat, bat falta zaigu. Baina ez dakigu non dagoen. Laugarrena ez dakit non dagoen. Falta zengu zenbaki hori. Eta hori morez jarrita dagoela. Don't hold out on me. The flame consumes all. Vale.
Ongo gara atzera. Zeo zer topatzen dugun, hemengo ikusi dugu. Horko ere bai. Joango gara sendatzera. Vale, jarraitu ezagun esken zenbaki horren bila. Sign is here. Ondartzan izan behar da nahi eta nahi ez. The flame consumes all. What a nuisance. Jarraitu ezagun. Goazen man. Dance, flames. Thank you. Hala. Come again. Hala, goazen man. Zazpi. A ver. Pain. Bueno, ahora ni chulo este bidetik.
Laugarrena izkuteuta zegoen, Guazeman. Zazpi bat... Lau. Nola. Zazpi bat... Ah, vale. Momentu bat. Ahora begira Waka. Something wrong? We came to check on you. Is there something in this cave? Yeah, something like that. Who knows? Maybe it's not here, yeah? But I thought, what if? Maybe it's for real. Then again, maybe it never was. Been so long, I'm not sure anymore. So, you're saying there's something that might be here and you want to know for sure, right? Right. But, you see, I want to know, and then I sort of don't want to know. Oh man, make up your mind. What is this thing anyway? Well, see, I heard there was this old sphere. A sphere? Of what? A sphere of, you know. What does it matter? Hey, whoa! We're sphere hunters, remember? Oh, it's as good as ours. All right, go Wings. Time for business. Huh, the Gullwings, huh? This is brother. You alright, Yuna? Yes, sir. Just ignore him. I got this. Hey, I want to fight too. Where there's smoke. Ba, beno lagunok, hau hemen utziko dugu eta hurrengoan gehiago. Agur.